Hey, shalom, shalom. Ununa de brada Israel koma kandra in Christus. We komen kan een chatbos kopu abra Exodus 20 vers 16. Oké? We lezen die en dat we sorry chinso moro fini abra Exodus 20 vers 16. Kan lezen? A boek voor Exodus hoofdstuk 20 vers 16. You no musu gi wa falsi Getuigi agensi you naaste. Yere? Ja, so a Bijbel taki inom gi wan falsi Getuigi agensi you naaste. Oké? Maar ko luku, suma na you naaste. Ko luku suma ay taki na you naaste. Ano dat wan tak kolegi de tranasi ook, maar wo sorry, suma na you naaste. Tatak you naaste, suma ay badul. Gim Leviticus 19 vers 17. A boek voor Leviticus hoofdstuk 19 vers 17. Uno sa adi hatibrong tapu brada musu vermanen naaste zodat die zondu nog kom na hem tapu. Lezen? No musu pai ogri nanga ogri baka efu hori den piking fu people na hati. Yere, efu hori den people fu picking na hati. Dat wan taki de 12 stammen unu na wan famiri. Oké? Gado tak uno mag gi wan falsi Getuigi abra umbrada. Dat wan taki uno mag lei gi umbrada. Oké? Mako luku wan lei sa de mai mek gisot barara fu de mai lei. Want sang, de mai soru tak Jesus Christus bijvoorbeeld. Na wan wetman. Oké? Mako luku, Jesus Christus if na umbrada ko luku in Johannes 20 vers 17 sa Jesus Christus taki. A boek voor Johannes hoofdstuk 20 vers 17. A boek voor Johannes hoofdstuk 20 vers 17. Jezus ben taki gi hem taki. No meri ni. Bikasi mi no go na loktu na mi tata ete. Maar go na den brada voor mi. Go suma? Go na den brada voor mi. Lazy? En taki gi dem taki. Mi opo go na mi tata nanga un tata. En na mi gado nanga un gado. Yere sa Christus taki go na de brada of me. Go na de brada of me. Suma na de brada, de 12 stam of Israel. Unu na de brada of Christus. Oké? Ko go na Hebreeën. Ko go na Hebreeën 12. Unu na de brada of Christus. Oké? Unu na de brada of Christus. Hebreeën 2, 16. A boek voor Hebreeën hoofdstuk 2 vers 16. Bikasi aben fiti voor hem, di alasani de voor hem. En alasani de door hem. Hebreeën 2, 16. Vers 16, sorry. Bikasi voor true. En no ben teki da fasu voor de engel. Jezus Christus no beteka fasif de engel lazy. Maar aben teki da fasi voor de bakaten piking voor Abraham na hem tapu. Vers 17. Voor dat ede aben de van nodu dat hij aben sa kom gersi den brada voor hem na ini anasani. Dus aben de van nodu dat Jezus Christus moest ko gers de brada of eng. Sana unu de 12 stam of Israel. Oké? Unu na de brada of Christus. Isi? Christus ben ko gers de brada of eng. Maar ko luku sagado dat gim Hebreeën 12 vers 16. A boek voor Hebreeën hoofdstuk 12 vers 16. No meki wan hurumande efu wan suma ma disi no de santa. Leki iso. Leki suma? Leki iso. Iso na a wetman. Gado tak no mekwa man de di morsu lek iso. Unom de lek iso. Je ziet dus no. If u brada di koforlus unu je vergelijken man tak amana wa wetman. Dat want tak je wan fals Getuigi abra u brada. Je ziet? En iso no mag ko inu koma kandra. Iso na de man sa ogwa katibo baka. Dus dan no akonuf unu sako for los unu brada we vergelijk na wan smadigado karwan dago. We vergelijk Jezus Christus a blaka Messiah tak na wan wetman. You see, dat want tak je wan falsi Getuigi abra you brada. Oké, maar ko go na Openbaring 1 vers 14 en 15. A boek voor Openbaring hoofdstuk 1 vers 14. Hem hede nanga hem wiri ben weti leki katun. Jezus Christus se ede ang en barba be wet lek katun. A katun ay soria strukturu. Leesi? En weti leki sneeuw. En hem ai ben de leki wan fire vlam. Christus be drink wine. Leesi? En hem futu
ben dele ki fini kopro, disi den ben brong na iniwa onfu. Christus futu bedelek fin kopro, die de be brong in wa onfu. Te brong san, alasan sai brong sot kleur ay kon blaka. Dus Jezus Christus bedesan, wan blaka man. No mek no ans ma koru tak Jezus Christus na wa wet, ma asma sai koleria san dat na wan fals Getuigi aigi abra Jezus Christus. Tjago, 1 Johannes 4, begin 1. A boek voor 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 1. Lobi wang, no bribi ibriyeye. Yere gado tak no brip ibriyeye, leisi. Ma tesi dem yeye fushi efu dem komopo fu gado. Ma tes de yeye fusi eftek moto fu gado, leisi. Bikasi, furu falsi profeti ben panya na ini grontapu. Isi furu falsi profeti panya na grontapu, leisi. Nanga disi u kan sabi da yeye fu gado. Nanga disi ikasap a yeye fu gado, leisi. Ibri yeye disi de bekenti dat Jezus Christus bekom na iniskin fasi de fu gado. Isi ibri yeye di bekenti tak Jezus Christus konas kinfasi tak na wa mana nga wa pa seks ne de mek Jezus en Jezus ap wan kleur lek fa alas ma abi ef na blaka. Isi Jezus Christus ap wan kleur an wa wetman. Okay? Jezus Christus ap wan kleur en na wan pa na wan ma seks ne de mek Englesi. En ibri yeye disi no bekenti dat Jezus Christus ben kom na iniskin fasi no de fu gado. Ala des masaite go tak no ans manoshi Jezus na wan yeye na fu di dibri leisen godoro. En disi de da yeye fu anti-Christus. Disi na a yeye anti-Christus. En us ap suma ileru. Okay, dus we lezen in de Bijbel dat Jezus nou een blakke man, ala tras ma een probleem, dat no as man no si Jezus. Jezus nou een yeye. Isi, maar ala de jari de man be me kudi no wet man. Okay, nanga disi, tak shalom, most in Christ bless. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.